Hello, kakamsa. Siyak na yun ako may isang nga Ilocano. So, shout out kini Auntie Bangit. So, na ako tinanggat ti motivation. So, padasik mo mo't ako, no, anya kasarasaritaan ti kun kunada nga YouTube. Oh. Kita nyo, nagmayat ti isong ko, ana. Kalkalpas gawin ti anniversary nila kay ko. Oray na kami na i-celebrate. Ako taado ti pagpanungutan ni priority ni at least 5 bas manon iti tawon ka 12 years ning kinilangay ko ti kaadot pagsubok nalampasan mi mat ako rekas kasan okay, so ti pagtuntungan tayo tata random facts about me kasi adadagiti gagayem tayo nga request ti ko dagiti basic info nga kunada syempre kailangan tayo ti iyam amo ti sarili tayo. Pasensya kayo na mabulol-bulol na ng Ilocano tayo. Ilocano na kagpaisong ato pala ti Ilocano nga mataros ka na. Okay, so siya gaya ni Irene Cabalo Rakrakin, Ijaya Quezon Isabela. Na. Kaya ako, iti pinagsasaol na maminsan madi mapigilan ti agilingin natangkan, di ba? No Ilocano ka, may manasimulat na nga Ilocano nagsaok kutumang katangkan di pronunciation na ako nata. Okay, so ada anak nga yung tiduwang anakan, ada asawa ko. Itatagigyan nak ijay bikutan. Kun ito kami nga gasawa nga agtatrabaho. Dagidi anak ni nabati da jay probinsya tani mother. Madi namat kaya tapos yung may dito yan kanon sa na itibiyag. Iti Manila. So nga ajayan anusan na wapi lang dagiti anak mi, awi rin. Okay, so sapay na ko makadagiti Ilocano nga padak, apo suportaran ni mamot ako, dagiti padat nga Ilocano. Agyaman ako na kinanti bangita, idi nabuyak nga dagiti vlog na. Na-inspire nakpiman. Na-inspire nakpiman nga rugyanan mo ti ag YouTube. Duray no kasti apo ti pinagrurupak anong sanyon awahan nga napintas ngum padasik latamot ramidik mo lata ti kayak ana. Okay, ti may bagak ako naggraduara ako nga kas PSBA management inan anong sakpiman ako iti nakidaldalos nakisaksak do iti balay dalola kasukat na ajay pinagadalak ni antik ikandak ti allowance ko kasjay tap na lang makaturpos nakmat ako ti panagadal ko. Kat itata, apo gaputa napili mat dagiti pag-a-applyan, ibagsak ko call center, ganda rin kasta na ragsakak kan apo kay kaya't kumati kasti nga trabaho. So nasanay na kon, itata na nasapa na nga simangpat dito site mate remark gibalay 4:30, Domingo gamit tatay so nga medyo iladladaw ko ti singrap. Kung doon rin nakasta, tatakot 5:34 rin nasapatay nga simangpat kasi no Domingo awan ti traffic. Lunes kan Biyernes apo ti permi ti traffic na. Okay, agsubli na ako di info nanay ko kini tatay ko pares na nga Ilocana. Ket syempre siya may sana mat apo nga kapsat nga agdardara nga buggoong kunan yan ti nga bangit. May isang agdardara nga buggoong ti Ilocano wen nagpaypayso ta ti baggoong na imas apo ti agilipol iti anak ta gitawag ugot ti kamuti unan nyam itang ugot. Di ba? Aminin nyo ata nyo nga ilibak no Ilocano ka talaga agdardara ka ti baggoong. So nya pa ti iba nga ibagak apo ti nalpas kon pag nanaadan mi pasensya kayo apo ta syempre hanambot punay nga kuha managsaot ti sango ti camera ngam apo padpadasak mo tapi man sapay na ko man mabuybuya apo ni anti nga bangit apo ato shout out kanyang anti bangit agyaman na inspirasyon nga intod mo. Okay, so okay, anya ako dagiti banag nga kayat ko iti tao dagiti nasumpot sa bagay nakagbilbili iti kakagawa dure at ugaling mabalin na agad just ta syakot
naamos na nga tao. Kaya nga i-adjust ti sarili ti ugali ti may nga tao. Ti matik lang kaya tapo aji may babayan ka ti public. Kasi no, dati kat mo ibaga kanya no, kuwang katungtungan na latan kasjay. Ti makanmot. Kaya't ko apo ti kuwang nahilig na ti siomay ba. Tapos ti sidaon, Ilocana pinakbot. Kan, anya pa ayan. Adobo, ti makan. Itata nahilig ak ti kuwa ba, iti milk tea. Lately lang mo, kasi na yung nagustuhan na ang jiraman na. Nagadilan tiket ko nga kanin ako. Kan iti madikayat, banbana. Kuha siguro, mo, ti hayo pa iso, ipos. Ipos, ulog, kasi mabutungak ba. Siyempre, duray sinumot ang po, papakawan. Magikiki sa ako nung makakita na ako nung taray-taraya. Okay, tapos kunada ako, iti pinagrup-grupok kano, pagarupda ako na sumita, na suplada kano ako haan. Gamihan tayo nga may bagati pagkatao ti iti nga kinatao ti may sa tao ti pinagrupo pa kasi syempre sa tayo lang may baga nga ay nasipot ka ni Kristo eh. No nakadwa tayo so nga dapat hantay nga usus ka ti may sa tao. Ana? Kita na pa yung garod inya pa eh. Hindi lang mo nahilig ak nga kwa. Anya ti hilig ko nga banbanag nahilig ak nga ag-browse ti Facebook, internet, YouTube, o noon to obra ka ako ang YouTube na lately kasi ka busy na ako hindi nagsubli na trabaho awan unay time ko nung rin no kasta lalo no traffic palpalipas ti traffic agbuybuya na ako ti YouTube ako number 1 nga buybuya ak nan ti bangit ta makapakatawa si ka kasana nagbag ngagkat ka na di ko di bas mo ka no buybuya ako. Kat syempre kay samot matuukan ka nga uray ti traffic itadalan din buya ka lang na. Kat kasi garudan ka kabsat no apo no may isang nga Ilocana ka kat pagbuyboyaan da ito isapay lang ko maapo ta ma-share yung kanante bangit ta iso na apo ti Rugi puon kan gapo no apay ta ni Rugiana kat ko matapo nga makita no anak ti pakasar-saritaan ti YouTube na kunata. Alawan garod, nagyaman ng apo, aji lang ti maibagak panggap iti bagik. Diyos apo ti agnina kada tayo, nagyaman ng apo ti panagbuya yung. Sapay lang ka maapo ta, abangan nyo dagiti next nga